Ngibingelela ngiphinde nginamukele nabathandi bomculo maskandi kule channel ke nilethela indaba zikamaskandi ifika ngaso ke isikhathi ke usephindile ke lokho esimazi ngakho ke umculo kamaskandi ke uSminofu umfowagumede lapha ke kule video ke ubelingisela lapha na ke yena ke uNjoko njengoba ke saziyo ukuthi ukhiphile ke uNjoko isigci lakhe esihloko sayo sithi zamemeza ke izingane ke kukhona ke nalengoma ke ethi ke ayibalo ke umlingisela kuyona ke uSminofu ke lengoma ke ukuthi ke ayibalo ke emalobolweni aphinde ke alingisele naye ke lapha na ke mroza lensizwa inekhono kakhulu ke elingisele ke abantu ke abaculi bakamaskandi ke awuyizwele ke nansi ke le video mbukele ke ethi umenzela umzazaza ephinde ethi ayibalo ke emalobolweni bezinga ke mbukele bese kulethela zona namhlanje siyabonga futhi njengamanje kuzakazela ubuzozozo imali yenu yele ayibalwe emalobolweni ayibalwe ngamthengela ifranta linye ayibale emalobolweni ayibalwe ngamthengela igroza ngiyayibale emalobolweni ayibalwe